بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو برای برومت ازیرو جوارا بچند دقا بحثا مرنه بکم مرنه تکم بیرا خواه او تکم بیرا و پر انسانا انبالا خود ده هر وکی قط نامره لدنیای پیلان خواه پروژه خواه کار خواه خبات خواه هر وکی لوی دنیا هانینا ابدی دمینی کار خواه ده که هایج آخرت تونه هایج آخواه تونه جبر به یکی دبیج ام ویا بیرا خواه بینو وره تو 40 سال به تو 5 سال عمری تبه تو 20 سال به تو 10 سال به تو چد و کیف آویه تو نزانه اجلیت لکو چوات دقیقه نزان تو نزانه تو کاری قنجو باشه تو الخير و خیره خیراته تو الجنگ و جهاده آنجی تو ریا خرابه ریا دزیه ریا نباشیه فسادیه تولهویه ظلم و زورداریه دکه تهان روزه کی ملک الموت کرمانجید و ملک موت کلی آنجی روحستین بگیوریات تکرد تو نکاره لا اله الا الله ببیجه یعنی فرصتا تنه تونه دما تونه تو 3 ثانیه ببی لا اله الا الله کو گوتنا تا داوی تو گوتنا توحید بینو کو بی ایمان نشم جبروی مخواست ایرو ام چند دقیقه بحثم برنه هم جخواره هم جواره بکم دوی تو بزانه به دوان تو مر توش سدی ست پج راست به دنیا جبو تا خمگین ناوه و دنیا جبو تا ناگری چرخا فلکه بری چوا دگریا هر وکی خواه بری چرخا فلکه دگره تو خلالکی که ماسی کش دنیای چه نوه به مرناته تو مرناته نوه که ماسی که جبو دنیای کار و عملیته دگه هن کسی دنه نه هن کسی دنه و کار و عملیته بکه مال و ملکی تجی دگه وارثیته دو دنیای دا تو تنه کاری کو تل دنیای کری گوات تمر لاخرتی حساب مال خواه ملک و ثروت خواه تو تنه ده خود تعالی غینه ده خواه کیف دکه زو دکه لسر دگوزد لی تو مکافات اوی بیش تو بستینه جزای اوی بیش تو حساب خود تعالی جبر بی بشتی کتومر مله سلاتا تخوان و ناوی تا جبو کو ابی علام بک فرانکس مریه پشتی وی جارا پیشی تو ناوی خوا وند داده که ناوی تا نامینه ایدی کس ناوی تا به ناوی تا گازی تا ناکه دوی جنازه لکشان خستخانه نخوشخانه لکشان خستخانه انج کشان نخوشخانه جنازه تی کشان مزگفته لمیجا جنازه چه وقت دوه و جنازه چه وقت تی دفن کرنه و لکشان گورستانه ناوی تا دوی جنازه کس ناوی تا کار ناینه مثلا ناوی تا نک تو ناوی خواهند داد که ناوی کی به ناوی تا نامینی دی دما تو چو سر مزل جی تو کرن مزل جی و شاقی تو بزانه به 3 جوره انسان 3 جلب انسان جبوتا خمگین دوه شینات ادکم ای یکم جلب یکم او کسی کو جریزین هر کسی کو تناز کد خدا رحمه خلیک خدا عفو مغفرت که ولا مروه کی باش بو ای دودا دوستو حواله تی نیس چند روجال برت ادکوه شینات ادکه پاشی لکاری خواه لروشا خواه بری لکیف و زوقا خواه لکن و حنکی خواه بری دزوره ما اسسیا مالباتا تل برتا دکوه جنو زاره تا برا خوشکی تا هفته کی مه کی 3 مه 6 مه ساله کی او جل برتا دکوه پشتی وی تو تجبیرا کرن تنه ناوی تا جانا تی بیرانن رحمتی وها کو رحمتی وها کر رحمتی وها کنیا رحمتی وها با قلب رحمتی وها زانا بو رحمتی وها جوا کرد بو تنه ور بیرانی نکید تی بیراوان
İnsan gava ve temi mecara xwa esasıyla ruberu dimine tu ter huzura Xwedê Teala. Mecara ta esası ahirete. Tel dünyayı çikri, çigoti, tev nivisi li ba Xwedê Teala'yı gava tu çu ba Xwedê Teala roja kıyamete yek bi yek derdixi pêşbirî te hesab ji te dipirse. Wê wextê insanê ku emelê wan baş nebe dixwaze ji Xwedê Teala carekî din wî bişîne dünyayê. Sûre-i Mu'minûn ayeta 9 set. Xwedê Teala divê jî ve min weraihim berzexun. Kella ve min weraihim berzexun. Divê naxêr piştî viya piştî mirinê berzex heye ila yewmin yub'athûn heta roja ku hûn car tê te şandinê ruhê te nar nake vî cesedî. Tu dixwaze carekî din bifetil eya emelê te baş nebe. Dixwaze were dünyayê lê Xwedê Teala divê naxêr. Piştê mirinê ev defna te hat havê dira berzex heye. Asteng heye. Ne ku alema berzex heye. Alemek bi navê alema berzexê tune. Berzex asteng yani ruhê te ba Xwedê Teala'yê ew ruhê te nayê nakev cesedê te heta roja kıyamet rabibe çû huzura Xwedê. Ruh dikevte tu rav ter wişxî tu hesabê Xwedê Teala. Qismekî insan jî ji Xwedê Teala dixwaze divê ya Rebbî hema te Sûre-i Münafıkûn da divê ji Rebbî lewla exertenî eğer te ila ecelin qarîb divê Rebbî lewla exertenî ila ecelin qarîb divê ya Rebbî Rebbê min navê ya Rebbî divê Rebbî divê Rebbê min te hinekî din emrê min dirêj bikira te hinekî din ruhê min nekite ez texîr bikirim emrê min dirêj bikira fe eseddeqe minê sedeqa bida ve ekum mine salihîn ez ê bibima ji kesê salih kesê qenc û baş. Divir da gava insanê ku li dünyayê kar û emelê wan baş nebe bimire cê Xwedê ji Xwedê temennîkî dike xwezîkî dike te hinekî din emrê min dirêj bikira min sedeqa bida. Çimkî li wê derê ehmiyet û giringiya sedaqê li ber çavê xwe divîne. Sedeqa çi xwe giring e di jiyana Müslümana da dünyayê de hem ji axiretê de. Ji ber wî navê jê ya Rebbî me bişîne ez nimêj bikim ez rojî bigirim ez zekatê ez herim hecê divê me bişîne carek te emrê me hinek din dirêj bikira te ruhê me negirta ji bo ku me hinekî din sedeqa bida. Sedeqa di dünya de emrê me re dirêj dikim. Li axiretê jî divê nabera mirov agirê cehennemê de divê perde hedîsa Pêxember Aleyhisselatu Vesselam heye. Pêxember Aleyhisselatu Vesselam divê sedeqa bide welew bi şeqî temrin welew bi perçekî xurme bijî divê dîsa hûn sedeqa bidin. Ji ber wê divê tu kesê ku tu vê vîdeo gudarî dike hinekî serê xwe bide nav her du destê xwe êvarê giva dike nav cê xwe hinekî bifikire. Li du kêfa xwe, zewqa xwe, şeytanê xwe, nefsa xwe neçe û li du eql û îrade û wîcdana xwe here. Gava tu du eql û îrade û wîcdana xwe here tu nefs û şeytanê xwe xemgîn dike. û tu Xwedê Teala em bivêjin ji fi'l û emelê te razî ye. Lê gava tu eql û îrada xwe ji devrê dexe tevê wîcdana xwe tu li du nefs û şeytanê xwe here xezeba Xwedê Teala, xedeba Xwedê Teala li ser te wacib dibe heta tu tobe neke tu bûya wê bimiriş tu ezabê cehennemê bigişîn. Ji ber wê divê tu li xwe varqile hişar bibe û ji bo axireta xwe zêdetir kar bike wekî dünyayê gava tu çû ser çû axiretê malê te, mülkê te, saltanata te, şana te, şohreta te, nav û dengê te, eşîra te, tu reîsê tu çi divê kêfa te 5 quruş fayda wî tune. Tenê fayda emelê te salih qenciya te, başiya te. Baş bi, qeş bi, ji xelkê xwîn neke, fesadiyê neke, derewa neke, kîndar nebe, nefret nebe, dilreş nebe. İnsana ji hevdû perçe neke, dereqê insana xeyba insana neke, insana ber nede hevdû. Her wisa ji her insanê hez bike welew ne Müslüman be welew Müslüman be ji her kesî hez bike lê her kes ter ser eqîda xwe heta carek din bînin di xêrî xweşê da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.